ririkanaga nĩ ithuĩ twarĩkenereria gĩathĩ nĩ itũra-inĩ tondũ na gĩa kwarĩa kĩrarĩo thĩna gwitũ thĩna nĩ umagwo njua kwa kijiji mzima twari na Kariko karĩa ka Nyeki. Sasa kuna mtu alikuwa ananiambianga kijiji itũra rĩrĩ Igima no kwanyu kũrĩa gwitũ kwĩna thĩna. Juu hadi my sister akiingia high school kuna mtu alisemanga rĩu nĩekũhota gũthomithia mwana kana kwamba kũgũra nguo. Ndutĩte wĩra nyũmba mĩciĩ 3 si moja hata 3 mũthenya ũmwe nĩtũgĩcina na Kariko gaka na nĩmagwatia njugaga Ngai ũngĩgatũma nduĩke wa to be successful lazima venye mimi nilisaidiwa lazima nita make sure nimeimpact life ya mtu na si mtu watu naimbia fine tune nimerecord nilikuwa kurecord audio moja Neki nyana ifiu matuthikira ithima Ngai agatuthura ingi na ndimuririkanie my destiny killers Ngai ena plan ingi. Ngatho cia mwanya muno makiria mwirori wa Gikeno TV ngamunyita ũgeni niĩ rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Tipolem Favored na ũmũthĩ tũrĩ na tabarĩra ya mwanya muno warora mwana wakwa ũyũ ũngĩ nĩ ũrona ndĩna kairĩtu karĩ haha ũguo gathaka take na ũmũthĩ ndĩrenda gakorwo gagĩtũcanjamũra na njĩra ĩgĩtiganĩte tũkĩmenyaga rũgano rwake nĩ rũrĩkũ nĩ kairĩtu kareyũkĩrĩria nĩ kamũini na nĩ gakoretwo gakĩina we nĩ ngwĩtire ka mũno tondũ ndĩrona wĩ kanini university tũkorwo tũkĩmenya rũgendo rwake rũkoretwo rũkĩhana atĩa na ambĩrĩirie kũina rĩ nĩgetha tũkorwo tũkĩmũsupport ndoigire atĩrĩrĩ gũkũ gwa Gikeno TV tũkorwo tũkĩnyitĩrĩra taranda kana njata ici cirakorwo cikĩyũkĩrĩria nĩgetha tũtigĩrĩre atĩ nĩ ciakorwo cigĩcangarara nĩgetha ona atwĩra kũrĩa akoragwo akĩinĩra nĩtũkorwo tũgĩkinya kũu ũguo nĩgetha tũtuĩke wa gũkorwo tũkĩmũsupport na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ niĩ ngĩgĩtagwo Tipolem Favored reke itegũte mahinda tũkorwo tũkĩaranĩria na kairĩtu gaka ũkwambĩrĩria na gũtwĩra marĩtwa maku no mbere ndayamba ũgeithie ereri. Ndakũgeithia mwĩroreri wa Gikeno TV niĩ njĩtagwo Mĩri wa Njirũ wa Kariũki macio nĩmo marĩtwa makwa ma kĩbandĩ marĩtwa makwa ma ũini nĩ Mary K no mbaini ndĩreĩtaga Shirumirian na nyumĩte kũrĩa Naikuru County Gilgil kũrĩa gwa Kĩhenjo Thũgũnũi we have something in common tamaka wĩtagwo Tanii full names ona niĩ njĩtagwo Mĩri wa Njirũ no harĩa twatwistire hanini ngĩtwo Mũnjirũ nĩ tondũ nĩgetha rĩtwa Tipolem rĩgĩũke wega na nĩndakĩona ũrĩa wa gwitũ kũrĩa ũguo Naikuru Thũgũnũi kũrĩa gwa Kĩhenjo Kĩhenjo Kizangira rĩtwa rĩu riumaga funny wĩthĩ rĩtwa Thũgũnũi rĩokire atĩa ndingĩhota gũtarĩria kwa sababu hivyo ndo nilipata ikiitwa ndingĩhota gũtarĩria no twethire mũndũ wa gatene tene nĩgetha akorwo agĩtwĩra maũndũ macio mothe waciarĩrwo kũu waciaranĩrwo na ũ mami wanyu makĩhana atĩa wakũra mũtũrĩre ũhana atĩa niĩ ndaciarirwo kũu Thũgũnũi ndĩ mwana wa kerĩ wa Raphael Kariuki na Naomi Wambui me kũrĩa Thũgũnũi magaithĩke harĩa marĩ I'm the second born in a family of 7 kids. 7 tũrĩ airĩtu 4 na imwana 3 imwana nĩcio citigĩtie Okorwo nĩwe second born kũmaanisha kwanyu bado kũrĩ ona twana tũnini mũtũrĩre gũkũra ũkĩhanaga atĩa mũtũrĩre ndakoragwo ũrĩ mũhũthũ kulikuwa na challenges mingi kama kukosa school fees nikikuwa shule tondũ ngĩanjia cukuru ndathomire tu kũu Thũgũnũi kwanjia though sikumalizia huko ngĩthoma kwa nursery coka ngĩthiĩ Thũgũnũi primary ngĩthoma kuanzia class 1 to class 4 class 3 I mean kulikuwa na challenges mingi kama gani hizo kukosa school fees uniform kwa sababu wazazi wangu they are just casual laborers
wanafanya tu kazi ya vibarua hivyo. So school fees ilikuwa inakosa. Ilikuwa inakosa sana. No Ngai nĩ mwĩhokeku. Family yanyu nĩ ya Gĩkũri tondũ ndĩrona ũrĩa Mũkũri na we tugaga atĩrĩrĩ kwĩna andũ aingĩ no hena Mũkũri ũmwe ndiĩ nĩkĩmonaga Kakũri tatarĩ andũ lakini pia sisi ni watu. Niĩ ngĩciarwo rĩ ndiarĩ Mũkũri. Though my parents kũrĩa aumĩte my mom ni Akũri no nake ndarĩ. Saizi wako na it's a long story kwa sababu nikikuwa class 4 ndo mimi kwanza nilifunga kitambaa ngituĩka Mũkũri ndĩ wa mbere. Nilikuwa naenda kanisa peke yangu ya Akũri but baba yangu yeye anasoma kanisa ya Baptist Church of Kenya. Kũu nĩkuo ndathomaga niĩ ngiuma ngĩcenjia ngĩtuĩka Mũkũri. Ndathi kũikara na my aunt. Twana tũtũ tũngĩ twanyu nĩ Tũkũri? Ndakinya class ndarĩkirie class 8 ngĩcoka class 7 rĩ hau niho my mom nake acokire ningĩ agĩcoka Ũkũri-inĩ akĩoha kĩremba. Ciana icio ingĩ nacio wakafunga pia. So kila mtu ni Mũkũri isipokuwa tu my dad. Anampenda sana venye tu wako. Ni vile tu gũkoragwo ĩkĩrĩa. Na njambe njũrie kĩũria kĩmwe, nĩkĩ kĩu gĩakorirwo gĩgĩkũgucĩrĩria ũkiuga nĩ ndĩrenda gũtuĩka Mũkũri? Nona niwe watũma nginya mamu wanyu atuĩke? Imagine I can't tell. Ona ndiũĩ ni atia. Nilikaa tu hivyo nikatamani tu kufunga. In fact hata nikifunga kitambaa amonaga tu tarĩ jokes ndĩ nacio. Niuga nĩndenda kuoha kĩremba. Nikafunga tu kitambaa wakaniambia kĩu ni kĩremba twa kuoha. Nikakaa tu nayo hivyo. Alafu wakati waliona ni kama niko serious sitoi ndo sasa wakaamua reke rĩu ngĩthi ngĩoherwo kanitha ngĩtuĩka Mũkũri rĩu officially. Rĩu kĩremba gĩkĩhoerwo. Ndiũĩ kana nĩ ma ũrĩa gũthiaga nona kĩrĩa atĩ ndona mamu wanyu arĩ Mũkũri agĩcoka akĩruta nĩ ma andũ nĩ magũrũkaga rĩu ta wetha icio ngiuga ndiũĩ reke tũrĩa tũkĩhetũka. Sasa hapo sijui lakini mimi hapana siamini kitu kama hiyo. Andũ nĩ aingĩ marutaga najua ni ũrĩa mũndũ enda gũikara. Ukiamua kama mimi nikisema nitakaa nayo ama sitakaa nayo is my decision. So uhoro wa kũgũrũka ndiũĩ labda niseme ni stories za jaba. Ni stories za jaba koguo wanatima. Nice one. Kairĩtu kwambĩrĩria kũmenya atĩa wĩna taranda ya kũina? Nikifika class tondũ ndĩ class 4 rĩ nĩ ndathamirio cukuru gĩthiĩ gũthomera cukuru ĩtagwo Kagumo Primary kũu bado Ndung'u but the other side ya nĩ side igĩrĩ. No Ndung'u ĩha na niĩ njiguaga tarĩ o rĩtwa kĩhenjo ahũthagĩra. It's a place. Heavens Gate okorwo nĩ ũhoĩ Heavens Gate ukielekea Nakuru. Hapana Gilgil ukielekea Nakuru. Ni hari Heavens Gate hau Karura. Okorwo nĩwe Karura. So iko saidia juu. So after nilienda Kagumo nikasomea class 4 na class 5. Then nikaenda nikaishi na my aunt kũrĩa Nakuru free area etagwo Aunt Lea na Uncle Mishik. Nikuo ndathiĩ rĩ wakasema nikae nao. Walinipenda sana na nawapenda pia. Wakasema nikaange nao ngĩanjia gũikaraga nao and nikasoma class 6 class 7. Sasa nilikuwa class 7 ndo nilianza kujua niko na talent ya uimbaji. But nikikuwa home nilikuwa naimbanga but sikuwa nimejua kama niko na talent. So najua kwetu hatukuwa na radio, hatukuwa na TV, so ndaigua andũ makina niĩ icio nĩcio ndainaga. But sasa venye nilienda kwa aunti yangu nikuo ndakorire rĩu ena TV. So my uncle alikuwa ananunua CD za Shege Wawili sana. Na mimi nikapenda nyimbo za Shege Wawili. Nikaanza kujifunza tu polepole. Hata Sunday ya kwanza nakumbukanga nikienda kanisa nilipresent wimbo ya Shege Wawili. Nilikuwa nimelearn in a week. Tatuinire Rĩinago kĩndirikane. Nĩ Ngai ũnyendete. Ngai ũnyendete nĩkĩo nguona
ndĩna riri mũingĩ ũtangĩthimwo nĩ ithimi cia thĩ, nĩ Ngai ũnyendete nĩkĩo nguona ndĩna thayũ mũingĩ ũtangĩthimwo nĩ ithimi cia thĩ, nyina Ngai twĩ ndũgũ na nĩ njũĩ ndũĩ no itũ nake nĩ kũrũma nginya rĩrĩa akinya gwake igũrũ ahe thũmbĩ ahe muoyo ahumbe thũmbĩ na ngirĩ maithori ahurũkie. Wow. Rĩu nĩ wakĩanjia kũina? No ndianjiri gũtunga nyĩmbo, ndanjiri kuinaga nyĩmbo icio cia Chege wa Wili. Okay, nilikuwa napenda nyimbo zake sana. Ugo nake my uncle nionaga ni ndĩrenda kuina muno, so kila time alikuwa naenda akagura CD ya Chege arehe, maybe akileta on a Friday, hiyo Sunday lazima niende niimbe wimbo moja. Lakini sasa nikifika class 7 hau niho ndanjiri gutunga nyimbo ciakwa. Nikaanza tu kutunga wimbo kidogo kidogo, lakini nilikuwa na feel hii wimbo ni kama sio mzuri. Ni ile tu ninaimba, lakini niko tu na hiyo fear. Sasa labda natunga kitu hai make sense, lakini nilikuwa naomba sana na Ngai nĩaheaga hiyo revelation. Mungu alikuwa na reveal kwangu ngianjia kutunga nyimbo. Rwĩmbo rwaku rwa mbere rũrĩa watungire no ũrũririkane? No ndĩrũririkane. Rwĩtagwo Mwathani wakwa. Mwathani nĩ ngũgũtũrĩra o nginya rĩrĩa ũkanjiĩra, ona nginya magerio maingĩha ũrĩtagwo Mwathani wakwa. Mwathani wĩ Mwathani wakwa, njathagĩra maũndũ mothe andũ manyona magagĩkuona nĩ tondũ wa kũmbariri. Wow. Nĩ rwĩmbo rwega na nĩnda-love ũrĩa ũrakorwo ũgĩ-compose rwĩmbo. Haha ũguo ũrera Ngai nĩ ũkũmũtũrĩra na warĩ kairĩtu ga class 7. Class 7. Nice. Rĩu ũgũcoka rũgendo rwaku rũgũcoka rũkĩhana atĩa thutha-inĩ? Okay, ndanji gutunga nyimbo rĩ, sikutunga hiyo moja, nilitunga nyimbo mingi in fact, lakini sikuwa naambia mtu kama nimetunga wimbo. It's only to my friend alikuwa anaitwa Teresia to how primary yamenyaga nindungaga nyimbo. Nilikuwa naogopa hata kuambia my aunt. Sasa nilikuwa naona nitamwambia auntie niko na wimbo niambie nimuimbie. Sasa nitaanza aje? Nikiweza anza kuimba ikuwe sio akwambie ama tangekwambia kuna wimbo kai. Aniambia hakuna wimbo kama hiyo, mtu afai kufanya hivi. So nilikuwa naogopa, but sasa siku moja I just decided acha nimwambie naimbanga. Nikamwambia by the way auntie, ninaimbanga. Akaniambia hebu niimbie. Yabagi makaga gimuinira. Sasa venye nilimuimbia, alisema ni mzuri. At least nikasikia at least he mundu akorwo agĩkũ appreciate no ũrĩa ũrakorwo appreciated, nikafurahia. Rĩu agũkwĩra atĩ ũhoro wa gũthiĩ studio? Hakuniambia kitu, aliniambia tu wewe endelea tu kuomba Mungu, kwa sababu unajua waimbaji pia kuna challenges. Huwezi anza tu kuimba alafu ende studio hivyo. No nyende tukorwo tukimenya no menya he aini upcoming aingĩ nĩ makoragwo makiuga ndanageria gwethana na celeb fulani gũkĩhana ndiũĩ kana nĩ ũrĩ wageria celeb. Okay, twambe tumenye atĩrĩrĩ nũ wendete wĩini-inĩ? Nilikuwa napenda Shiro wa GP sana. Shiro wa GP nilikuwa nampenda sana zaidi. Hata ni last year. My love to Shiro wa GP. Ilifanya hata nikose kwenda home. Kuna wakati alikuwa anakuja Narok. So nilisema mimi alikuwa anakuja on Saturday na tulikuwa tunaenda home on Friday. Nikasema hapana, siwezi enda, acha nimngoje. So nilimngojanga hiyo Narok until nikaona yes, nimemuona face to face hivyo tumepatana. Ndio wamugeithirie? Nilimsalimia tu, najua hataezi kumbuka juu tulikuwa watu wengi, tukapigwa picha tulikuwa wengi. Nice one. Gabica kau ũrĩonako? Ndĩrĩonako. Nĩagĩtũhe tũkorwo tũgĩkona. Nitawapatia. Nĩ mwageririe gũteretanga kana nĩ celeb ũrĩkũ mwaikarania nake ũkamũtarĩria?
For real hakuna lakini wanatamani sana. Yeah. Tatera ule ungeenda mcemanie. Mimi naweza taka kupatana na wewe Shirwa GP, nakupenda sana, napenda nyimbo zako. Yeah, hivyo. Haya, wendete rwĩmbo ciake ta tũhutĩrie ciake ta tuge 2-3. Kwa jina la Rethiti. Ndũrĩrĩ nĩmenyithio mawĩko ma Ngai kũrĩa tũrutĩte na kũrĩa tũgereirie hatarĩ kũhitha tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ aira a Kristo. Ũira nĩũtũmaga andũ metĩkie atĩ Ngai nĩ wa ma na nĩ wa kwĩhokwo. Kwaga kũruta ũira nĩ kũhũthia mawĩko ma Ngai marĩa gwĩkĩire ũira. Ũira nĩguo rĩthiti Ngai nĩekaga ndũkanacokere ũira ta ũrĩa Ngai agwĩkĩire tondũ nĩmanĩkĩte ũguo ndũgetigĩre kũraha. Ndũĩ nĩ mũndũ ũrĩkũ hau ũrĩ nĩguo Ngai agwĩkĩire nĩekũgĩa mwĩhoko no wakira ũkũmenyekana atĩa Ngai nĩekaga we wĩ mũira wa Kristo ũtawĩra mũrahe. Wow, tũhutĩrie rĩngĩ. Naomi agĩcoka kwa aimĩte Moabi, aihũirwo nĩ irema na ruo rwa ngoro. Atumia makĩũrania ũrĩa karĩ Naomi, nake akĩmera mũtikanjĩte Naomi, njetai mara, nĩgũkorwo Jehova nĩanjiguithĩtie ruo. Ici irema cia mũtũrĩre itigĩire nĩ ndungata ya Ngai, ngũciagarara ndungatĩre Mũnyũmbi, ona cia Jesũ iria hona nĩngakena ndaciona. Irema ici mũtikandura rĩngĩ, irema ici ruo nĩ rũthiru. Wow, nĩndona rĩu kabisa we ni fan number 1 wa Shirwa GP. Ngwĩkĩre ka challenge oro kanini atwĩre rwĩmbo rwa the latest song ya Shirwa GP nĩ rũrĩkũ? The latest song. Okay, sijui the latest yenye ameimba juzi. Mimi nilikuwa najua tu ya Rethiti. Najua huko shule maybe tuko compiled sana, unaweza ureka kodi iliko. Okay, nafanya tu education. I'm a student teacher at Masai Mara University. Very good course. Ngwĩciria nĩ rĩrĩ ndũiguĩte rwĩmbo kabango ndahonokire. Nimesikia lakini sijui. Kabango ndahonokire. Ngai nĩoĩ gwakwa matikwĩrĩrwo ya maitũ. Anyway, hau nĩ wega. No nyende tuge kĩrĩa matanya maku nĩ marĩkũ thĩinĩ wa industry na ũreyona atĩa baadaye? Okay. Matanya unamaanisha aje? Matanya like your expectations. Yeah, in this industry unamenya kwĩ aingĩ manjagia tuge ndwarie ma kwĩ aingĩ manjagia wega makanjina roho alafu ũgathiĩ like what do you expect na hihi like urerirĩria atĩa? Nimekupata sasa. Mimi nasemanga I don't fight a losing battle. Nikianza lazima ni make sure nimemaliza vizuri. Wow. So hata kama nimeanza kutunga nyimbo na nimerecord maybe bado hazijaenda sana. Okay, like nasemanga ndigũkua ngoro ngũthi na mbere tu na kũina ile siku ya Mungu itafika Ngai auge rĩu nĩwe noguo. So ndĩonaga ndĩ handũ hanene mũno tondũ nĩngoragwo na wĩtĩkio mũingĩ mũno. Na Ngai nĩagũgũtwara hanene. Nĩ rũrĩkũ rwĩmbo rwaku rũrĩ YouTube ũtũinĩre oro hanini nĩgetha eroreri makorwo makĩrũmenya makinyĩko? Rwĩmbo rwakwa rwĩ YouTube rwĩtagwo Rũgendo. Rũgendo rwitũ twambĩrĩirie wega, ũngĩahĩngĩcirwo ndũngĩetĩkirie, we nĩwe watuonagĩrĩria njĩra, kaĩ gwathire atĩa ũkĩriganĩrwo, tarĩki nĩkĩ kaĩ gwathire atĩa, gĩtigana na njĩra iria cia thingu, kĩrũmĩrĩra maũndũ mathino, kĩriganĩrwo atĩ nĩ mahũthĩra.
Wow. Atha niguo ndona muhanaine na Trizah Zebed. Ni umwe? Nĩ ndĩmũĩ. Umwe? Kiria tatuinire rwimbo rwake rumwe tondu ndirona to ngĩina take. Trizah Zebed. Ririkanaga nĩ ithuĩ twarĩkenereria gĩathĩ-inĩ itũra-inĩ tondũ na gĩa kwarĩa kĩrarĩ o thĩna gwitũ. Thĩna nĩ umagwo angĩkorwo nĩ ithuĩ aya nao yana ciarĩ akwa nacio ici nĩ ciana iria twaciaranĩirwo nacio. Thĩna nĩ umagwo. Wow, rũngĩ rwa Royce Lois Mwangi ũtugi na tha. Okay. Ndokĩra ndĩna ũgima wa mwĩrĩ nĩmenyaga atĩ ti kwagĩrĩra nĩ ũtugi na tha nĩnginyĩrĩrio nĩnjĩhumba nĩguo ndĩmũgoce kũina mũthĩte itakaina rũciũ ngathĩrĩria wega wa Mũnyũmbi nĩguo narĩa matoĩ mamenye ũtugi na tha ciake nĩ nyingĩ. Wow. Ndakwĩra ũtũhunjĩrie ũguo nĩgetha eroreri nona rĩu mona haha na muini mũkũrinũ. Kairĩtu mũtũrĩre waku wa university ũkoretwo hana atĩa? Mũtũrĩre wakwa wa university ndũkoretwo ũrĩ mũru. Hata kama before ni join kulikuwa na hiyo challenges bado kwa sababu unajua hii time ya Ruto tulikuwa tunaitisha school fees mingi. Sasa nakumbuka admission letter yangu ilikuja fee structure ilikuwa 183,600 fee per year. So hiyo ni ile unakaa unafikiria ina maana gũthoma, lakini mimi ndakora yote kiwakoragwo naguo. Mimi nilikuwa tuna ile imani mimi nasoma. Hata ikuwe mingi ama ikuwe kidogo najua nasoma. My parents ndio walikuwa stressed sana. Hiyo maybe fees itatoka wapi. Lakini God alipitia tu many ways. Ilibidi tukafanya mchango ili niweze kujoin university na andũ a itũra ritũ nĩ mandeithirie mũno na Ngai amarathime harĩa marĩ. O mũndũ ndingĩmahota magwetana marĩtwa, watu wa kijiji, watu wa familia, bari yako mageithike. Walifanya vizuri, walinisupport, nikaweza kujoin university. Wow, na marathimo muno nĩ wega gũkoragwo okorwo hena mwana mũgĩ kĩrĩa area-inĩ yaku mũgakorwo mũkĩyumĩria nĩgetha ona kĩrĩa ndakorire tondu we nĩwe ũgakorwo ũgĩbundithia ciana iria rĩu cikĩrĩ kũu. Nĩma nĩmekire wega mũno. Matangĩanyitĩrĩire man, sijui ningekuwa wapi, sijui kama ningeweza. Juu mimi juu hata high school pia nililipwa na government. Ilikuwa ni full sponsor. Nilikuwa nalipwa na MP wa kwetu, Mother Wangari honorable. Alinilipia school fees yote kuanzia form 1 to form 4. I guess hiyo ilikuwa inanipush nisome zaidi. Nikikumbuka isipokuwa tu ni hii singesoma. Na nilikuwa tondu nathecidirio muge. Napenda masomo sana. I value education. I value a lot. It was a very good cause. Na nĩtũretĩkia warĩkia wĩra nĩ gũkorwo ũkĩona obvious education ndũngĩaga wĩra. Ndio naona nilisema acha nichukue hii course. Hata kama maybe nakuanga na hiyo passion ya kufunza. Napenda kufunza. Sio ilikuwa ni kitambo. Unajua mtu anaanzaga tu pale. I want to be a doctor. Unamalizia. Tani ndaugaga kitambo nilikuwa nasema I want to be a nurse. So hata nikimaliza form 4 my dad alikuwa anafikiria nienda kufanya nursing. So alikuwa ananiambia unafanya course gani? Unafanya nursing? Namwambia hata sikufanya biology. For real, I did physics. Alikuwa anasema mbona ufanye nursing? Sichague hiyo course. Namwambia dad, mimi hata sikufanya biology.
Nĩ harĩa waugagira kiria no korwo wekire physics ũkeremoge. Nilifanya physics and I did well. Wow. Hata kama si sana ndio hii mtihani yetu tulijaribu. Andũ a physics nĩ a mathabu na hau tũtikiaragia mũno. Na Ngai nĩ gũgũtwara kũnene kairĩtu. Nĩ waina rwĩmbo rwa Trizah thĩna nĩ umagwo. Nĩwona twana tũu twanyu tũnini nĩwe ũgoka gwĩka ũrĩa na gũcenjeria family yaku mũtũrĩre na gũthomithia twana tũu twanyu tũngĩ tũnini. Karĩa kanini kanyu kena mĩaka igana? Karĩa kanini kena mĩaka 2 etagwo Brayo. Yeah. Nice. 2 years. Yeah. Sasa gakũkanda kana kuangalia hingo Ngai agakorwo akũrathimĩte nĩwe ũramarĩhĩra school fees na rĩrĩa ũkarathimwo ũkaririkana kũnyitĩrĩra angĩ arĩa mekĩte atĩa me thĩna-inĩ. Hata hiyo ndo nasemanga njugaga Ngai ũngĩkanduta ũngĩgatũma nduĩke wa to be successful lazima venye mimi nilisaidiwa lazima nita make sure nime impact life ya mtu na si mtu watu. Yeah. Nice one. Ni mũkũrinũ ũrĩkũ ũngĩũĩ? Najua ni wengi. Nĩ rũrĩkũ rwĩ meciria-inĩ? Rwata rwa matha. Okay. Tũinĩre. Ibuku-inĩ rĩa Imbirania 13 nĩandĩkĩtwo nĩ wega mũno gũtuganaga ona watuganĩka ũrathimwo mũndũ ũrĩa ũkundanagia tũmaĩ onake nĩakundio tũmaĩ mũndũ wĩkaga ũndũ mwega onake nĩekirwo ũndũ mwega. Watoro wa matha. Koguo nĩ mũbũrwaga mũno. Kitambo nilikuwa nampendanga sana. Unajua ni thikũ ici anga nĩakirĩte mũno lakini kwĩ nama. Na mabuku nĩ maragũkeep busy. Labda ni vitabu zinanikeep busy lakini na nĩ wega amba ũthome by the way ona ũkĩinaga amba ũthome. Kusoma lazima. I guess ndio baba yangu anapenda nikisoma sana. Hata wakati nilikuwa nataka kurecord alikuwa ananiambia ndamwĩraga dad nilitaka kurecord wimbo ajira amba ũthome. Na feel kama anani discourage. Yeah, my mom ndo nilikuwa namwambia mom nataka kurecord wimbo ananiambia obvious nilikuwa najua hakuna pesa lakini ni ile tu nataka mom nataka kurecord wimbo. Akajirani saa tunaambia Shalin tukurekodi lakini hiyo kitu iko kwa mind yake haiko huko no kunyumiria na no wega. Wakĩrutirie atĩa rwĩmbo? Wimbo yangu ya kwanza nilitoanga nilirecord nikiwa form 2. Hiyo time ya after time ya corona. Hiyo time ya corona nilikuwa nafanya kazi as a house help. Nifanya kazi ya nyumba. Kariko ũtagũtwĩraga ici Ndutĩte wĩra nyumba mĩciĩ 3 si moja hata 3. Yeah, so ya kwanza ni hiyo time ya corona nilikuwa form 2. Hiyo break ya corona nikaenda kwa my cousin ya my dad anaitwa Esther. Hapo ndo nilienda nikafanya kazi miezi kadhaa. So nikitoka hapo nilikuwa nimesave around 8k. Nilikuwa na ile tu kitu inanipush mimi nataka kurecord wimbo. So wakati nilitoka hapo nilienda nikatafuta rafiki yangu mwingine anaitwa Sami hata yeye anaimbanga. Nikamwambia nataka unipeleke studio kwenye ulirekodia wimbo. Akanipeleka Great Height Record Studios inakuanga engineer Githie. Nikaanza kurekodi wimbo yangu ya kwanza itakuwa nikuiguirwo ndo sasa nikarekodi wa kwanza. Yeah. Wow. Rĩu wacokire ukiuma wĩra nĩguo ũgĩcoka cukuru? Ngiuma wĩra ngĩcoka cukuru. Hapo nikaenda nikaambia marafiki zangu huko shule nilikuwa nasomea Coulson Girls pale Gilgil. Nikaambia my fellow students huko naimba. Nilikuwa nawaimbia in fact nikaambia walimu so kila mtu nilikuwa najulikana sana huko shule. Kale kasichana kanaimbanga walikuwa wanaita Karis. Ndio nilikuwa najulikana. So hapo pia wao wakanisupport. Walinichangia pesa kidogo hivyo walimu, the principal, Madam Salome wakanisaidia. Niliraise up to 10k kutoka shule.
So hapo nikarekodi tena nyimbo 2. Nikarekodi hiyo wimbo inaitwa Mwathani wakwa na Rugendo. Nikarekodi. Na Ngai no aguguteithia bado no ukurekodi rungi na rungi no urute video. Gani video tu ya rwimbo rumwe? Video nilirekodi ya wimbo moja ndio iko YouTube yangu najiita Mary K, but venye nilichange nilikuwa najiita Shuru Miriam. Niko na hiyo jina ni kubwa sana. Kuna mtu namwambia Miriam anaandika Miriam yenye imetanganishwa ama anaandika Shiro na O badala ya U. So nikasema acha nibadilishe tu Mary K. Sasa najiita Mary K official kwa YouTube. So mtu akitaka kupata wimbo yangu kwa YouTube, ukisearch Mary K haileti saa hizi, but ukiweka Shiro Miriam italeta hiyo wimbo, na lakini hapo chini itajiandika Mary K. Itajiandika Mary K juu nilibadilisha. Nigumekirira link ona nigumapinira link ya rwimbo rwaku haha uguo nigetha mathie direct matigakorwo magikoria makirigwo magukorwo magika atia. Tugithi na kurikiriria niki urona ta wariganirwo ukorwo ugitwira kaundu wanagerera na kaundu utakanariganirwo na uria ya future ndutangiriganirwo ni thina ngereire kote tumepitia shida. Nasikia my mom alikuwa like kazi yenye wanafanya ni casual laborers. So hadi kukosa casual laborers wadu mahali kwa ni wira uriku kazi ya vibarua ile unaenda kwa mtu unalima unapewa pesa kidogo. At times my parents walikuwa maybe wanaenda wanafanya kazi Kenya wanapatiwa maybe ni toaru au katokaria. So ego muri anana tuli mugwanja. So tulipitia shida kwa sababu tunataka school fees, maybe hakuna kitu ya kukula. Rĩu mũciari rĩngĩ athiĩ aruta wĩra rĩ, handũ aheo mbeca rĩ akaheo kitu ya kukula, tukuje tukule. School fees inakuwa shida. Tukienda shule tunatumwa, lakini najua mimi kwa ile venye nilikuwa napenda masomo ndaigatagwo mũthĩ, kesho niko shule hadi manyi gaterege. So najua watakuwa wamesahau kama na walimu walikuwa wananipenda juu walikuwa wanaona ndio mwanamuge, like hata nikikaa home nikirudi kufanya exam I'm always number 1. So walikuwa wananipenda na walimu wani magakinya kunduma muciĩ. Sasa kana walimu wana maduma muciĩ ngamera gwitũ gũtirĩ na mũndũ ndakĩmenya ndathi ndĩũka na mbeca nitatoa wapi. So shida nimepitia siwezi kosa ati ndingĩriganĩrwo ma ni kunene Ngai aturutĩte. Alafu kwetu najua kwa kijiji mzima twari na Kariko karia ka Nyeki. Sasa kuna mtu alikuwa ananiambianga kijiji Itûra rĩrĩ Igima no kwanyu, ati ni kwenyu tu ndo kuna see that heart. Sasa hiyo kitu ilikuwa na feel ashamed, nafikiria kwani sisi tuko na shida gani? So hiyo kitu ilikuwa inanipianga stress. Na feel hadi mundu kwiraga mundu uguo na feel self esteem yangu iko chini. Hata ukisikia mtu akikwambia Mary nataka tuende na wewe kwenyu Kariko, unaenda wapi sasa? Unaenda na mtu aone jikoni yenu imetengenezwa na nyasi? Hapana, mimi sitaki. Lakini sasa sitaki kumuonyesha. I act like ni sawa basi tutaenda tu siku moja, lakini mimi kwa mind yangu hapana, mimi sitaki tuende. Utaenda wapi? Sitaki. Niko dadhoni. Alafu watu wanakujua sana huko shule, alafu ikue tu ukienda home unaona kumbe huyu msichana anatoka place kama hii. So kitu nilikuwa natumanga ni feel self esteem iko chini. Hadi my sister kuna wakati alikuwa anasemanga mũthenya ũmwe nitũgĩcina Kariko gaka na nĩma gwatia tondũ nĩwaroraga ũkona we akikaribu ni nyinyi tu Kariko karĩ thĩna ũrĩkũ mwĩnaguo. Alafu ukisikia maybe huko watu wa kijiji wakisema kuna mtu alisemanga atiaga kule kwetu kuna thĩna. Juu hadi my sister akiingia high school kuna mtu alisemanga rĩu nĩekũhota gũthomithia mwana kana kwamba kũgũra nguo. So unafeel hiyo kitu, unafeel hapana, kwani tuko na shida inakaa aje? Rĩu urenda kuga andũ Itûra ni inyuĩ ma discuss? Okay, si watu wote, lakini unajua lazima kuna ule mwenye huyu nake natoa mwanashukuru na kuhata kumthomithia. Na ndege unajua hiyo ndio ilitumanga hata by then nimefanya KCP mara 2 miaka 2.
I did my first KCPE in 2016. Lakini my sister alikuwa amerepeat, nilikuwa tu nilihave nimpe tu space kwanza yeye aende shule na mimi kwanza ni repeat kwa sababu my parents hawangeweza kuafford ati watulipie school fees tukiwa wawili, so ilibidi mimi nimerudia. Wakati nilirudia nikatia bidii sana. Na nikaongoza 2018. Ilikuwa mingi sana lakini I did my best. I had 347. Kai, umepita. Ni nini unaishi? Unajua okay, my sio ciatumire korwo sponsor. Okay, ni jugani Ngai T-Max icio ciatumire kwa sababu mimi nilikuwa na target 350 kwa sababu 350 ndo Wings to Fly ndo unapatanga hiyo scholarship. So mimi target ilikuwa nifikishe 350. Wakati nilifanya KCPE hiyo 2018, tunaona ndacho kile class 7. Yeah. Nikapatanga 347. Sikuwa naamini. Nilikuwa nachukua kalamu naanza kuhesabu. Hapana. Lazima NEC kuna mahali walikosea. Marks 3 unaona math niko na 77. So nikaanza kulaumu math hapo. Nikasema kama hii math nilikuwa na 80, ningekuwa na 350. Lakini saa hizi nasemanga ni Mungu ndo alitumanga nipate hiyo 347. Maybe ningepata 350, okay, kulingana na venye mimi huwa nafikiria. Maybe ningeenda tu na ni apply hiyo form ya Wings to Fly na maybe hata nikose. Ikuangi ati lazima nipate. So wakati nilipata 347, anadeshiragia togo no ni dagwa. Kuna wenye tulikuwa tunacompete nao tukua watu 6. So nilikuwa nafikiria labda sasa wengine wote wamechukuliwa, no ningetudatiko. And the way I used to promise my mom, lazima nifikishe kwaja damu ya nigathomera boarding school na dukana ndehera school fees ati dukana thini kana school fees yakwa. Alafu sasa nimekosa kufikisha hiyo 350. Nikafeel hapana. Hii math ndio iliniangusha, ndio ilituma nisifikishe 350. But Mungu alitumia tu njia zake. Mwalimu wangu wa huko primary, Mr. Kahinga ni Mr. Kabekenya, ndo walituma nikaenda nikapata hiyo scholarship. Walienda madhiri ya makiaria kwa ofishini nikakuwa sponsored. Nikapata full scholarship. Yeah, and thank God. Barikiwe sana. Marathimo muno. Dada akahinda gaka nguhe kanya ukorwo gicokeria ngatho mundu wana kunyitirira mundu wana guthomithia mundu wana a special moment to say thank you to them. Kitu cha kwanza nitajokeria ngatho Mr. Kahinga na Mr. Kabekenya walinisaidia nikapata scholarship. Apili the Honorable Mother Wangari MP Gilgil constituency, Ngai amurathime muno na timu yake. Choke watu wa kijiji walinisaidia nikaweza kujoin campus. Saizi niko Masai Mara, walinisaidia sana. Masai Mara University tamiuge wega. Masai Mara University main campus nisisahau. Yeah. Wow. Hayo ya marathimo muno akina baba wa Mose, baba wa Muthoni othe ndingĩhota kũmagweta na marĩtwa ningĩ. Na pia nishukuru mama George pale Gilgil. Before ni join campus ndo tulikuwa tunaishi na yeye ahete wira. Na alikuwa na huwa ananishikilia sana hadi saa hizi. Naongeanga na yeye, it's a good person. Anampenda sana. Wow. Yeah. Nice one. Na genia utwara hanene. Na nasema mwaragiriria utakuwa nasema hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Na Kariko kaukanye kikwaje mugacine. In that moment mtakuwa successful, everybody na mwakira na mamu wanyu badhaka pia. In fact hata ilitolewa hiyo kitu na nilishukuru Mungu kuona tu imeondoka. Saizi hakuna. Naona at least mwakirwa it's a success. Ni mama tu ndo alijenga na dad. Ni watu maakire. Kuna wakati nikiwa form 1 kidogo nikienda kumalizia, my mom na my dad walikuwa wamepart, so wakaseparate hadi nikamaliza form 4. So you see waikaraga nao. Okay, nasikia mimi nilikuwa boarding school. So dahiga shukurure nilikuwa nakuja napata sister yangu, though ilikuwa tu mwaka moja, sababu na yeye akimaliza form 4 acokira agethie akiajiku agethi kuthomera kothi. So ni dauma shukuru dathiaga. Najua kwetu ni place ya extended family. So daikaraga tu de Nyeki
but kulala nilikuwa nalala kwa shosh karaoke kuu niko ndaraga ciana ici ingĩ cianyu watoto walikuwa wameenda na mom aikara akina ngofu time hiyo dad na yeye akaenda kusaka job no cime hamwe ni macokire magacoka hamwe before nimalize okay hata ilikuwa ni kama surprise juu nikimaliza form 4 nilikujua na mom biashara yetu turathi kina ngofu alinipeleka home kwa dad nikashanga kwani what's happening nikashukuru Mungu sana nilifurahia by the way kuona wamerudi pamoja rura mokire mai Kariko ritore kinya tutiendaga uhoro aria twari my sister alikuwa anatumianga hizo bito icio kuruga cia saidi imwe so akaona hiyo ino arora kinya rotigi like hiyo jikoni matingithinga sasa inabidi tu atengeneze ingine mathiicokia ya nyeki sasa ikabidi tu wameng'ang'ana hadi wakatengeneza sasa ingine kadogo hapa ya mabati kuna wimbo saizi kwa studio nilikuwa studio tu juzi pale fine tune ala aya nilikuwa fine tune so umemeet na Shiro okay nilikuwa nimeenda tu kurecord so siku meet na yeye tulimitingi tu ile siku pale Narok so hiyo time nilisema nitang'ang'ana ni make sure nimeenda fine tune ni record wimbo na video natarajia tu nitapata hiyo pesa ya kwenda video nataka kurekodiwa fine tune kwa sababu video ya kwanza it was not like haikuanga smart sana haikuanga mzuri nilirekodiwa tu hivyo na mimi nikasema tu I'll just accept kirani quality na at least tunaona ni uraina ugathecirainira fine tune nasema saizi naimbia fine tune nimerecord nilikuwa kurecord audio moja and video ni yoja tereire dute tuinire ru record ile fine tune inaitwa Destiny Killers rokuma this week audio rĩu nĩngonĩrĩra nĩguo thĩ yothe menye Ngai ti mũrĩa ng'ũrũ akoragwo wĩa magerio-inĩ maitũ na nowe ũmenyaga rĩrĩa gatũtoranĩria ahũki acio neki hihinya na ibiũ matũthikĩre ithima Ngai agatuthũra ingĩ na ndĩmũririkanie my Destiny Killers Ngai ena plani ĩngĩ. Wow, it's a very good song. In fact, hiyo ni hit. Hiyo ni hit. Nĩ rwega mũno na nĩ waina wega mũno na Ngai nĩagũtwara level ĩngĩ. Ndenda twĩre kiugo gĩaku kĩa mũico tũkĩrĩkĩrĩria nĩgetha rĩu tũgĩke ga challenge ga TikTok. Kiugo kĩa mũico niĩ ingĩenda gũcokia ngatho. Kwanza ni kushukuru wewe kwa kuniita hapa Gikeno TV. By the way ni interview yangu ya kwanza na nimeshukuru pia itaona. Karibu sana. Okay, alafu jokeria mwiroreri wa Gikeno TV ngatho tondu wa hiyo time yake ametumia kuirorera na nisalimie watu kama watu ni wengi wamenituma lakini sijigata kumagweta othe nisalimie my sisters wazazi wangu nilikuwa nimewasalimia nisalimie my friend Karo marafiki zangu kwa Masai Mara University akina Recho Mary Masi wote na nisalimie rafiki yangu mwingine hata Steve Kamushiri haya mwana wa YouTube msubscribe alafu niwaambie handles zangu YouTube mtafute Shiro Miriam mtapata wimbo yangu tuele Merike Shiro Miriam lakini sasa nikubadilisha nilibadilisha so ukitafuta Merike inakataa kuleta I guess ni iko kwa hiyo process ya kubadilisha so mtafute Shiro Miriam hiyo yenyewe italeta Merike ukisha na subscribers sigana ilikuwa 160 nikiangalia leo 160 na target wengi na ngoja sana pale ali magoka eroreri ya Gikeno TV tumukinye 1000 subscribers amaje wakue hata zaidi na wapenda sana nyinyi ni watu wa maana pale Facebook page yangu najiita Mary K TikTok na Mary K official na kuna ingine najitanga jina la utani Queen She Queen She ni Shiro
Yeah. Nice one. Na nitwakena muno ningwikira handle icio haho guo mundu wothe ungikorwo ukenda kwaraniria na Mary K no ukorwo kiaraniria nake, arafu he mundu maybe arafiria ati no aguteithirie ukorwo kirekodi rwimbo kana ona video, ndiũĩ kana nĩ ũkũhota kũmahe namba? Namba zangu mundu wothe akorwo ringi akona hiyo willing no ngene muno na no njokie ngatho. So my telephone number ni 0799 40 79 21. Njokere ringi 0799 40 79 21. Mary Wanjiru Karaoke from Ndung'u. Yeah. Ni wena okay, are you single? Nigetha no menye nigetha andu mamenye namba ni yake. Ati namba ni yake. Kwani wanataka kufanya nini? By the way, no ni andu tofauti haria maroka ukatira kwe angi maroka ni guguteithia. Yes. Ndiromenya ru wamathereria ni makumenya. Kasi othe cie sawa. Matikanikatie kwaja, acha nisome. Acha nisome. When I've obtained my degree, other things will be considered. Okay. Yeah. Nice one. That's a good one. But I'm single. Lakini single, yeah. But not searching. Not searching. Single but not searching. Kwanza nisome. No yake wabothome. Kadogo. Mimi ni kadogo. Niguo mabai. Yes. Thank you muno ni tondu wa guka guku gwa Ikeno TV. It's a pleasure. May God bless you so much. Na uko karibu tena na tena. Rĩrĩa kana kũu Naikuru nĩ ndĩkũng'etia. Ruga nĩ Gilgil. Thũgũnũi. Bethe niga tukimenyaga atiriri ritwa Thũgũnũi riumire tiga mkuje huko. Twethera ataaramu. Niĩ ngũmwethera. Thũgũnũi muke. Ni place mzuri mkuje. Thank you muno makiria. Guys, tabarira ya umothe tumana Mary K muini ureyukiriria tukinye hau uguo mwena wa YouTube tuteka kumsupport tumukinye 1000 subscribers nigetha akorwo agithi ikinya riu ringi na angikorwo kiri na uhoti o wothe tuteithiririe kairitu gaka tondu nona ona muturire wake uria ugikoretwo kuruta wira guteithiririo kiki uguo na no aragiginya nigetha akorwo akiruta rwimbo no wega ona korwo wi murathime hau uguo tumuteithiririe tuike wa kuruta rwimbo namba niyo ikiri hau gwa screen ni nani ndikire ndiragicenjia ritwa njitagwo Favored tucemanie me next video no gwa kahinda gaka reke tuike challenge ya TikTok imwe tiguo mamenye uria winaga